Ka UDP East Khasi Hills ne kesngi kerapan benda baklayo pediang hadu santri ki kerteng jogi kertong ki ban aireng hakane ki election arhajar arpulai. Na kalyang presiden joka district UDP ba Titos W Khan ule thu ba ki te ki circle ba pha yaki kerteng ki kan thop yo ba HDR lungdo na soyong ba Olan Sun na Mausen Ram ba Mitchell Wankar na Maliam ba Anthony Kongwang na Penursla ba Ru uba Balajit Senram na Shela. Na kabenta ki wepat ki circle ka district kadang ap menta ya ka thup kerteng haswa bakin pha pat ka state election committee ban banjur ya ki kerteng executive committee jong ka East Khasi Hills district deka khamlong special no kan ban penklan ya ki constituency ani ki circle ke party haki constituency level te kumbalong menta ka jing penklan ka jungi ka sedang hinaka organisation haki konstitusi bangilayo ek report menta kalong ba ka parti haki sifau teli ki konstitusi menta ka kadon hi haka jingklan te ngilayo ru yaki application jong ki candidate yaki bala recommend ka circle ni menta kasngi ngila approve ru nakaliang jong ka district election committee yaki santeli ki application ya kiba lapha na ka district kita gilong ka Soyong ka Mausen Ram ka Melim ka Penursla ba ka Shela de kiwe par ki konstitusi kidon kiba patpha ya ka application bagata ka de ka Maureng Keneng ka Mau Kenro ka Nongkrem bat ka Sora bat ka Mau Plang ya apa ide ba ka Mau Plang ngin haban organize ya ka circle namar kumbalong mentaga circle kala ada dissolve ya ka ad hoc body jongka di ngindang form ya ka circle de ngilai pen klan ru hak bede bat kinong kit kam jongka district nama kidan armut ki nongkit kam ya kibala eno kam na liang jongka district de bat hakaju ka poru mentagi la pen ngila co-op ru sakat tu kan ningut kiri orang ba banlong kinokit kam jongka parti jongka district ngila jit advisor banlong komu advisor jongka district ya iba balajit sendram komu MLA banlong komu advisor presiden long dei budget nongkit kam kani long tang bangis pendap caka gibat kali ngila pendap ru working president ngila ai ba Remington Pungrup ba Mona Chabong ba Dr. OS Dirwa kumki working president but vice president ya ba Wilbert Rani kum vice president nang ta secretary women's wing ikong Mary Karmi but kini gilong ki nongkit kam ya kiba ngila co-op nang ta kasni